sam Aldo, sigurno svi svjesni nove drame između Amira Hadžića i Velivija. Pa hajde pogledamo jedan isječak o Amiru Hadžiću. Braćale, sestračale, i mamačale, i tatačale, i tetkačale, amidačale, strinačale, Vanimi, hej! Bolje rečeno, vagini. Braćala, ne diraj braćalu. Sad ću ti dislajkovat video koju jedan. Hoću da budemo distrekovala, jel shvataš? Hoću da budemo distreku, hoću da me vrijeđaš, da dovedeš dislajkove. Dok igraš Tetrisa, hoću. Vanimi, ne moram da me niko vrijeđa, ti si glum sam od sebe. Braćala. Ovi neki otoberi što su im propali u tom kanalu, hoće distrekove da ja sam... Nakon toga Velivij govori. Brate, sondirao sam, prije da je Amir prije počeo, ali imao je pravo, evo. Gdje je Velivij? Evo ga. Evo, gledala. Amir, ništa, a Velivij... Eto vam Velivij.